Ka kanhun jongka khoj ya kawa mentedu harangkat ka jingdon lang u kontraktor mangai lang dhar uma em tang executive engineer ka PWD road ma el kanjing MCS additional deputy commissioner ki officer bat ki khot ka kanhun kilapanlong ya ka jingle jurip ya ka jingban kre banchna ya ka surok tulen ka NH40E nadu ki benta jongka tre yong riang hadu ulat dem tring kabadon ka jingjingai ka ba arspa pra hadu arspa ka 100 kilometer ya ka bala pentrei naga MS Dhar Construction Company. Kane ka jingle jurip nega joint inspection kalong hadin baka kanhun khoj ya kawa mentedu kala daban ujor sya deputy commissioner ka district ya ka rukom berpathar palat ya ka kandau dakinong pentrei jong ketika company. Kabalawan ra ya ka jingjak klia bat kalarong keti jong kawa ha ka por bajur uslap bat wat ka umbam ru kamlong syu ka bakhoj bandi dakinong snong ka jawai. Hadin beladap jurip ya ka jinglong jiman jong kimenta babrat ya ka kandau hasilenter jong ka surok hijaka balong sharing nakaliang ketika kanhun nadu ucaman makru lamsalan ki pariat ulapan pau hakmat u kontraktor bat ki officer ka PWD balada ketika jing perpathar ya ka kandau kadang epiteng kala banwan ra sendan ha ka jing mai kawa mentedu kamtam hakini ki sngi ki banwan ulapan sngo badai tanggane kawa kabala ban pendap umbam umdi ya ki nong snong ka jawai namar kumbalong menta wat ya ketaka projek penpoi umbam na kawa men ngodru kam syamla urlong hadu menta bat om syamla tiknasyu bakane ka projek ru kalak berpempai umbam. Kat bana kaliang umangai lang dhar, kum u kontraktor ule tu, bana kapor syakapor kinong trei jong uru, kila jupes ngau ya kane badon, kibal ujor, ya karukom berat kendau hakapor bapentrei ya kasurok, bat om syamla mudur, badai kaseng jong kinong syong banyada ya kawak mentedu, hakaba udang mud baki dai kiseng bhalang. Haka jing ekran berkate kakanhun menta kasngi, ulakular ban simkia ya kane kakam, banyada ya kawak mentedu, takaba ong, nadu menta kasngi ka jing pentrei ya kasurok, onya kun kat balak banom berpathar syu ya ka kandau syaki jaka basyaring ki balak banpoi syadu ki benta kawa syusyuru ulakular bahadin balada pentrei ya kasurok kat kum ka jing akut hapo ka sansnam ban pen bha penmiat ya kasurok nakaliang juu un persyang ban wanra ka jing kala ya kate ka jaka da ka ba penjangam biang ya ka harangkat ka jing treilang jong baro Ye wadau yo sekarang dah pikan am yo i. Senai dah mat im thau be i. Hab ya fight i hab struggle li kate yo imi kate. Lomba kami kan mi. Sekata ya tabo ke jingkar pat ya piwara ya ka step engineer yang ka PWD road. Masnya bah. Masnya bah pat i kini masih. Dam nak ini nak kendau ro. Atau wasnya tu i wa office ki yang kita ubah ni murah. Kontraktor operate apa di pendon yang ki. Sudah po. Dan nanti kita mau kecingit pe to lagi iwan i to yang ki office yang executive engineer. Dan ada bentaman ni te halor wada ngim khang da khang no handau. Ikam ki yang ki penbor gi i to NGT order dang ne ordon ne. Semyok sai apply cik NGT hejo i4 le dan dawa gi ulai hado apoi ka High Court of Meghalaya le i ki material le kre tagar padi api hampan bor i ulai tan ye kre lang isur ngale warok gini sini por gudang kre ini sini guna gudang iya guna dep tajuk senyawa wa ong gini gino kre ni ong gitu gua wang komplain Henry ngane leng yonga narap simstinyo nemba ile wai makalia ayo kat hola lu bonori sei bala tua tipi wato tipi walak wan khang bai dan dai di wai penbai stip engineer yo ye chem ne gisni de chem mato di kam ko sekiat kam ko kerpang kam ko mk mi ye chemi dengan leng yonga kau kontraktor le kam ong ne kam di kelam ne sta sai nagaleng yong ihal ini kira ibu de pati le ka khanda wo demi ni te dagi 1000 kari wo de ki dile dagi 1000 dona 1000 kam ong ne em ko tu VR ko ko mi like wo de yo hap kam tu ko tu wo de hap kam tu dia gani wo dau kre hi dan leng yong ala kam ong phi ngala to nong jang tia hi i hawa ye chong i prau he adu ha ka sarkar
kawan kementar le bonsen jo ya kelami ya ka meriang jo ya kelami ya ka ya ka wa ikilom ya plan wo pene sa ya ka meriang dan rei kam gini hini besan ka wa de yo de kikman udah tok sekiat ka wa de penim ya ka senong juai udah penim ya gini ki senong tok do ka senong juai ki senong go am narut yang ni ka umro im gini aduh ter dengan keleng yung ngale ngam meno aduh kate wah yo wi sem lang kam ni wadi yo wi pensi kita gijing kamero neleng yung i kontraktor le kami ya kelam ni aduh san senem de maintenance gede pumiat penha ta yung ni tahaden udah de kre ya gani surok le ngakular wa upersangkat wa yim ye wa pumiat wa penha wa pun man green ya gani ketau wa de kre ya gani project dengan nagaleng yung ngare nagini wadaw krek mestep ngawila kat wayem ye wa perchang wa mcha de ha buk daw ste tang ni te wa di kelar nagaleng yung ma ada yo hi temen krek mestep ngawi mendadat bom mendadat blasting am kita gitau gwa miu ti de bru temen dadat do bom na ite janu mo we are daw se du ti te man ong chwa man yo la yo sha to hi te lai hin go kam kita te jan iwo yo ti dai bru dai micin iwo yo dai pelang tengah ngai jan wa mio di pi go ham stem di sini coba tengah nagaleng yo ngam yo wong jibon kawon go am kam le ne nagaleng ga sen go pengko yo go am tru agin di por gisni gisnem go dak sa seden dem kawon kejing ye krek lang le ngal wok baj wo kloi go am lang wo pi ko yo pai won tai wo pun miat pen ha ye go am